Karbi Anglong TV9 News kila arado ana phansi tame kardom pi paju pan iklok kardom. Bini abirta than bang milimen miadam bangju pitang de birtang ton pen arju panita. So now itu summer kasih wajah mana kita kami itu. Alama bang kira pulau atumi kena tarik dia atumi bis tarik so apa bang nili bang ke kamdam joy lapen lapu apa si tame sokisi dot lah hem lalu jo angke usumar bang ke lapu pini hai lo nili ko pini hai lo atau malam si padu tu lo pergi malam so apor pen ratong ke dam joilu ni pusi alang korti bahangi phantari rel mane nili munga supu pen nili supu le atumhan ke pu akai son pusi solo mi bon si rong si ri lo ke api ek dui gonta blende tapi ansi ke mane pusi pusi tutari dam lo amang ke lason si pudam rong lang long si son bicidang arpum son si long nam limen nilimen salmon teron lapen lapun nili mutu bangke nili momen ke mau sing teron arong bangke dak apar majung bapuram sing arong dunong surupthar betul surupthar mesti Apilo, limen ni mira bisi. Anu kan ke la pusida kan ni bisi bay bom lo lang bom lo mati mi ke ape na puta bang kandam ji kulo mai ke ni panang kang de mali di dalang no de lo ha ti ko anu ni dui baji ni ana por ni bili ko por si long lo khasni dat mi ti de por kan de ha So men nang igim. So men ke inu akle ngabang ke archim kali ni hirmi akle ngabang ke aki biar termasuk bangke archip. Asal bisa beramen tan itu. Asal pisah berake ala hirmi asal pisah beramen ke salmon teron tulo ape men ke santri tipi. Ako aki bite bangke ini ke morsing teron tulo ape bangke servin bepi. Nang limen lah. Limen ke mira bepi.
Rongpi, camera person Long Lias Terang report, Karbiang Long TV9 News. So to work मुख्यमंत्री स्कीम में है दी 5 किलोमीटर माने CPDM के from Sanglanghat to मेरा भेटी 5 किलोमीटर aleng nga CP ni के ला carpeting claim pon bom lo kasi suakam langdun bom lo pe kado ka we ratum ta chelang do nai ki miseni phan ta pen ke nili la supini a progress ke thek long teng te mu April bihu prang prang ke tangji angring do ninget hedo Ang so tuwa ki cheng pe ni claim non an lojo la si mani complain la puson duma. complain ke non mar ke thek long le lang son avela Asi engineer nam putikang lo la so tuwa la non February chik lo yon patang dai pula sila so teng pen patang puma mar son la. February mane akama sona teng de mu pe nili pulo ake der ne le he bihu prang sita me la anda le de ta February pini ke ko 20 welang mati February March 15 lo mange tang de na he pini la sona progress teng de engineer sa ben ki pu pen chekok de ta hai pa sabo non jo bonsan la hai do mati labor problem do penola pini la hai material sa problem do pura sap der chata hai sita me March ang bong ke tang pu contractor amen nangge ta contractor ke pini munus parik bubon nilita kimi lang por la alma chini lang mute engineer sa pulo nang lang on thako lang dun tha bisa ho po joni si nili ni thom le ke ba tumi ta wang ani si ta wang carpeting chang cheng pu polam le jo ngasi lang dun lo pulo jo TV9 News. Pini berta ke lang si inton pon ikok lo do me thak me